Hello Ghana for your mobile kwaba edoba inside GH. Ebusua Amankrado ababonten abedrop evidence chese ebusua or the defending ho. Hey, in some kosu. Dina ne se Agradaa edi kan babonten ebedrop audios bi ana chese or the chese Amankrado and then one lady bi ana one woman bi atena se ahwehwe ho se ompeso mu gu reverend owusu bempa anima se. Enti sanden ka ebe nko mekọ na asori ho akwakoye nyoma bi ama chese IGP kra be fa ho e arrest. Ebusua na Agradaa ba ponten be keka sansem ne drop audio na pe antibia na Amankrado so ba ponten e na ate so no so be hurugu ma chirimu se no enye no kreda lady na oba na brabo mu kra na no anka so hu se Agradaa ana asoma lady no ate se adwuma na me pede adi ono Amankrado nenso ono ye fast ama ate se abusua otimi screen record lady no ama ate se lady no ho nsem bebre ho ate se abusua o de be ba ponten as evidence ama ate se Amankrado be ka sansem ni na. Finally, Amankrado ababonten abedrop lady no videos or the trese in common girl ni di na chese Agradaa and a small lady no ama chese Amankrado kana adwen e da che lady no ama chese what to be e da bo Agradaa abusia de tie ne se Amankrado chima o trese audios na obofa reverend osu bempa exposing no e na chese Agradaa person mo damage control bi se de be o mo be kata nyoma so ama chese audios na obofa reverend owusu bempa ho no na bede eto betwa nenso anya de obefie mu da ono oba so ba be expose lady no owi a obekọ reverend owusu bempa so back na chese wa exposing a big time ti ensem Amankrado be kan e de faye Agradaa any lady ni reverend owusu bempa na busu anya asem ketwa ama o church ensem mu ama chese reverend obofo mu dini na epp mu busu na anya asem ketwa yebekọ na kuti sansem ni na ba na sure di kan email subscriber to me ni ambro na ewon channel and game like video no so kan na bibia enye kama pa kire wadwen o comment section ho na bibia enye fefefe abusia menkasa pe yenko ne nkoti Amankrado expose expose Agradaa any lady na one ne ehye adwuma no ye ba ebeto aso aba we say na Agradaa de ne baaye no yes onie odi amo ya na munim nipa na mo ne edele no o da ho na ni tantan no yes on da hor man ani tantan girl we na Agradaa de ne ba ya o de ne ba se anka o mena mesoma teme e ma no bra se te wo Agradaa woni nyansa me ni ugina okono a me ne wo okun me ni ugina okono a me ne wo okun o se girl we se mena metete e me dodo Amankrado na Agradaa pa obi a wo watime o pema di mi mpokura na nyansa anya nsan ka beda hu kura mpokura se Amankrado mi yimi boxer shorts of family kam aboa anya nsan sebe me dwene se ebia non alcoholic ka Agradaa ka beda mpokura hunu se mi yimi boxer shorts of family kam aboa girl ni nie girl we na Agradaa de ne bae no se girl me catch me ma warning o me catch re o don't blame me kwa sia ni mbedi nkomo no se o record o me but the command Agradaa make display pictures rough. What's a dodo ma pulu picture by? And some me shall see no akasa. Kwasia, ka me se me. And your wife say, Obi Baba Yusu, I'm going to set me up. You fail. Girl, nini? Offer. Dimba kuna makai. See what kai wuni. Ocheyemu. Oni. Girl, nini? Girl, when I got out in the buy no. Me smart no screen video. Aboa. Na okaso obedi nkoma fa ho adi odwan me e fra Amankrado offer dimba kuna makai prophet bedukobi ocheyemu oni owo for reverend fen yesi road no so peche omo muna first one dey ya gina fa akon se be ya kasa mo be enkwen se monte ha gali we na Agradaa asoma ne se oba tantan we be da smart Amankrado Ghana for dem nka no kore oba tantan we be da smart Amankrado we na make we enye clear che tina na set sana mahu ba na from afar na mo jimi na mo comment kwa wo woni mo nyansa mo so ya ba comment kwa mo jimi won na comment kwa social media wetima succeed da when I come into social media, menya ne boni maka into social wa ba come into social media wa succeed da. Amankrado.
Girl na Agradaa so man say omra me di ni full picture me post ni full picture to me do de gi ni full picture o ha me ni me anu chat him o ma me ni full picture nyina boa wa nya obi anyi so kronfo ba gimi Agradaa we say no amana be use you Amankrado ni aboa Agradaa me di family ni agro me say girl no hu me bo na num nsem sa fa no me hu say girl wo na asoma no so say wa ba expose you ho na bran so ma me nya so ebia na nya ono me se twa wa Agradaa sister eni agro why say na Agradaa be bo girl na record me obebo aboa me na me kita full audio me na metima frame phone company agi full audio amount twa Agradaa jai na so for osu be pa audio na pia bonten nya dia wo betima divert attention Agradaa audio pa say de wo eni pepe wo dan fall yi o pa fi wo tunumu naked ebe to social media Saman for me na enipa enhwe Joyce Blessing tia o me so life ma no so fancy ubi Agradaa ultimate divert so for osu empower audio na trend no ultimate divert attention. I'm telling you the honest truth. Yeah, you can't divert attention on that audio. Okay, say Ghana nipa egu war me ya adwene ya ton no abuwa tenewa Agradaa abuwa tenewa me ye smart ya o jama uni me Agradaa nti won kaka niema e wu se boy we too smart abuwa tenewa Agradaa si o hwani mguase ade girl na tum anyumre be twana tum girl no we de tirinyi kro ni bi kwasia o de me be din koma be record me abre wa Agradaa o dwan me smart ni tense do ye yi no so o de me kasa no kasa we jeja ne ho me what the pony ba me spirit kasa kire me say this person is coming with a bad mission. Don't allow yourself. Share. Hey. Konfo Agradaa me Amankrado. Me say me agimi fo nko ate say wo Agradaa wa gimi ana me ko. Me steady ade. Me hwe udin, me say wa gimi a wonya ni papa na ma steady. Na ka say bia girl no de neighbor obesomati Amankrado no ko Agradaa mikita authentic audio ko de hianse manya pulu mi phone na ma fra mi phone company aha America within a couple days men sabeka sofu osu bempa ne emrantie hene kokodi nkomo sofu osu bepa no otwetwa ntro mrantie hene free ne efra ne phone company within a short time no mo send voice ne man no when so for us be pana so ye hye afedi o say na ho na me no kasa yi o say emrantie hene dabi me na me no kasa am kasa ajimpa hene o entronko a so for voice ya beto bontie Ghana wo bia ono ane ye mopa kura say dada ja ntro na wutwa no so for ekogina so dem say na so ma metwa ntro ono ane be afua say da ja ntro na wutwa no so for us be pa baba yo wo come say da don't stop lying. You are disgracing the family. Papa said, "Da, obetantro." Sha, girl, na me pen picture here, man. Na me intimi ni no. Ana me yama mo no. Sha, Amankrado ni me di agro. Kwasi aba. Agradaa ho kankan wate. Kwasi aba ho fofo. Oba fofo te se wo Agradaa. Oba fofo le fo. What the asma me yedi an pe ho asia ho kankan Agradaa me se ho kankan sia kwa me se wo love wa me do be kono aboa wo timi fo ba se me mfo mani mo nyam meto fom e me defend o ma o mfa boni ntwia meka me ni wanum wate Agradaa me ni wanum me ni wutiri so no wapampa so kronfo ba wo de wo ni Amankrado na o de ne Amankrado. Oga say ma me ngege nkasi na Agradaa ni di ande enya bi na me ko me bow knockout sha ana me use kwase woman jimifuo woman bi eye perepere na Amankrado me mpani show kwase aba woman o kasa bebrebe aboa na wo star ho na like it fa wenya ofa wo dia say enipa bi na kasa kire me ntia kwase woman woni mu nyansa o star no ho na ka just obi pe wo so star apo wo dam na de ti ufie ho no tirim kwa nipa bi na na makasa asia o menu poso damo aba nyemme so na de be ba wate
Agradaa audio na ba na ye hwe so atrendi o me nipa o me umu me muo enye wagene se me oba underrate me in your life me nipa umu me mu ubu me a me bufu asia me ya o papa ema me magidin boni e wo Ghana me se me odi me se oye madamfo kwasi atoju da sentwi wo record me record ye kosi ni sei maguna ni mu asema man de ne Bible ato ho me ma wi ase man se nyina hu se oye so aye di wo so e fake ena me so en kwasi afo asefo Amankrado ni mu a what me catch that girl and say mami me dey what me say Agradaa asoma wa ye studio ko me yen coming to come fair huni and now on da ho no on da ho no on BM no on BM life and calendar no ni tiri ni na akuku no and da ho no ne ho tantan ne dia mo basaa se ball so and da ho no hey oh unpredictable o ba predict me wa Agradaa wo chese wo anyama afu ani so no chese still hu nyansa kwase aba ya abusiafo ntufo ahu dia me ba ye wo no benu ho unpredictable. Amankrado me da so ho unpredictable. Amankrado me da so ho unpredictable. Amankrado ya kwatia me kwatia me te kwase aba wo te akonfufia amanfo ba wa eba ba yaduru etimi tam kokodiwo abo jimi ba Agradaa jimi Agradaa jimi what's it sia yebuna mu asekoto Agradaa yebuna mu asekoto o gal ni o wo ni tirinwi gal na asoma ne ba Agradaa maniska kwa ni tiwate na ne ho tan dodo gal na de beto wo de meto sa ankwase adwuma ne so no maniska kwa ni ti na ne ho tan wan rese ne kra na wo de ne bae Agradaa wan rese abawa na de ne bae on da ho no odam yopo odam clear sia abuwa tenewa Agradaa abuwa tenewa Agradaa gal na de ne bae manisika no fa nkonkwe ni ti abuwa o de gal ba be gina Amankrado adwuma so wan rese no na de ne bae odwan me okwase atire tua okwase akonso wate Agradaa jimifo ba ko so 3 billion bo ho ka 20 billion asia next time who penny abeje ne bag o ka za Amankrado ye ba ira abere wajo gal na de ne ba ne ho tankan gal ne yamahye no ono ka so be kasa be afa ne ho adi akọ me wo de wosoa na me de ewura mama wo sa na me tie wo de wosoa na me de ewura mama wo ha emrantia well obusua so yes nsema a chese Amankrado betena bonten atwe mu a chese videos or the other go abonten or the chese lady no on screen recording because no one trusted lady no yes it no no nkasa from the start ni na no say Agradaa and chese na ehye lady na chi a o ma na brown ene ne ku Santiago na chese obofo mu na aware na ono nim say Agradaa ne lady na ahye adwuma because of lady ni nsema na o ye de oka e de akire no abusia ensem no ane akwakotia ba message so bekire wadwen e wo comment section ho na bibia aye kama pa ni die mi subscribe button na mi abro na awon chen no like video no so ema me na bibia nya fe aha ana mdu besi nyakopon hwa na onye okese makraw